Ahanbada maruoiba pau India government and Naga Singhi flag amadi constitution sakhangbiu yadre Naga Singhu minambire haina NSCN-IM gi luchingba 𝐷𝐄𝐻𝐬𝐬 phongdokre Amova Amuko MSF PDM Amadi Plumpamna Sinduna National Convention on Manipur Merger Issue 1993 Buning Sinduna Palantharam Paktokre Notice Windona Sandok Seribani Midangi Pau Ming Tabiribe Singbu Jan Mabamna Krumjari, Hosik Pau Sandokna Pizari. India government and Naga Singhi flag comedy constitution Sakhangbiu Yadre, Naga Singbu Minam Birehaina, NSCN-IM Giluchingwa 𝐷𝐻𝐬𝐬 Phongdokre, Ngasi Senapati headquarter Damio Lising Marifu Henbana Saru Yaduna, Mahakpu Opagi Taram Pangtokiba Adudam Hakna Makatan Hai, Framework Agreement Pinaduna India government ka NSCN-IM ga sanglaba chahi tara hena wari sanaduna lakli adubu wari sanariba asida Naga Singhi tongan ba wafam kayada yumfam oiraga Naga Singhi flag amadi constitution lengakna sakhangbigadabani madu natriba fawba hanba leitana thaunaga loinana Naga Singhi damak leptuna honakigani haiba wafam su mahakna thamki Amova Amuko MSF PDM Amadi Plumpam Net Sinduna National Convention on Manipur Merger Issue 1993 Buning Sinduna Palantharam Pangtokre Jam Hall Imphal the Pangtokiba Thoram Aduda Professor W. Navakumar, former Dean of Human and Environmental Science MU, Dr. Pardesi Lamabam, President People's Democratic Movement Manipur, Chongtham Ongbi Usarani, President Advisor Amova, Khaidem Mani, Senior Advocate, former Acting Chairperson MHRC, Professor N. Joy Kumar, former HOD Department of MU, Soraisam Memsa Devi, President Poire Lemeral Mera Paibi Apunba Manipur Amadi, Philindro Konsam, Convener Observation Committee of ONCMMI Amadi Dr. Danavir Laishram, Social Scientist na Saruyaki, Philindro Konsam na Paumi Singa Unabamada Phongdorakpada, Merger Agreement sign Tona Kiba Adu Namfuda sign Tohan Kibani, Madu Unconstitutional Oi Haina 1993 the Chawna Convention Oina Pangtoktuna, Kanaki, Madu Buning Singba Oina Ngasigi Thoram Adu Pangtokpani Haiba Wafam Thamki. Miyamda Thamkiba Putokiba Nenakibo from Sinki, Manipura, Dumba, feudalism, the transition Keratama, capitalist comes Dumba, democratic movement, Avatare, Asiga Loyana Dumba, transition period, Sida, Yamnaduba Manipur, Ogoma, Pokipura from Nenare, Nenakiba, Wajiba, Pepper Mam Singa, clear enough. We highly bought Matamatu Tomikiba Dumba was an agreement to Madu Nunland Oi, Habadi Mado, constitutionally, Habadi illegal, constitutional Oi. Anna, my Oribada, the Punkibo and some of the young Siena, resolved to give us Madu, Pagi, Gretare, Red Land, Nasinasima, Yam, so which Mumoiba, problem Oiba, Silongi, Red Land, Habasista. Magna, Dumba, Hokiba, Dumba, 21st. Why do you want to do 2 days ahead of my family? Because people, my family, I don't deserve it. I about 21st September, I was 90, like 1940-90. I was in the middle of the Magna in Manipur Major. So it took later. Donor Ministry gi meeting Makada NHC Amadi
Directorate of Education 𝐻𝐶𝐤 ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ North East State ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ North East Students Program on Awareness, Reach and Knowledge on Space ꯍꯥꯏꯕ program ꯑꯁꯤꯒꯤ North East State ꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯆꯥꯃ ꯈꯟꯒꯠꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯕꯦꯡꯒꯂꯣꯔꯗ ꯂꯩꯕ Indian Space Research Organization ISROꯗ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯔꯣꯀꯦꯠ ꯁꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ interaction program ꯑꯃ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯨꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯔꯨꯛꯁꯨꯕ ꯕꯦꯠꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯖꯣꯟꯗꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 12 ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯉꯁꯤ ꯕꯦꯡꯒꯂꯣꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯨꯡ 1 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯝꯗꯥꯏꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ Directorate of Education 𝐻ꯀꯤ Additional Director ꯅ ꯕꯤꯁꯦꯁꯣꯔ ꯈꯨꯃꯨꯛꯆꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯇꯤꯝ 9 ꯊꯣꯛꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ISROꯗ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ISRO ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯠꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯍꯟꯗꯨꯅ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯆꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ I hope this trip will be a wonderful trip and it will be a great opportunity to able to explore the ISRO centers. So I would like to thank the Ministry of Donor, Government of India and also the Government of Manipur. Sigi program se koi mami su any sparks and thole North East Key Students Program on Awareness, Reach and Knowledge on Space and any sparks. Si program sim tawri se koi na team 9 thona thagadabni team manga thagre ngasi na taruk sugani moise Bangalore chalaga ISRO ge light oiba aduga halaga moida chatluriba adu myamdana moida kitang influence tawraga space science da interest laaga moigi su sigi sida professional oina chatning ba ngang yawrakpra haiba interest spark tawna hona jabni Tata Timper Haiva Amaga Honda Activa Amaga Yaripok Thobal Road Oiriba Fauden Maning Lekai the Tengsin Nabadanupi Amalay Kidri Hariba Thodok Adungasi Nungtil Pung Ahumakai Helakpada Tokibani Lakidrabi Nupi Adu Honda Activa Thoduna Lakpani Hari Thodok Adugamari Lena Case Ama Lokat Kre Hari Lonina Tata Thorak Pamio Adu Police Custody that Tamkre Live Activa Thodok Aduda Lakidrabi Nupi Adu Khoirom Ongbi Persini Devi 𝐶𝐞𝐰𝐬 Mapuroiba 𝐾𝐻 Lorembam Awang Lekaidagini Thawayaudraba Haksang Jenemski Mogda Bakataba Formalities Chatanabagidamak Thamkre Hari Elite Foundation Academy 𝐶𝐤𝐯𝐿 Thobal Awang Lekai Chahi Kudingi Pangtokuna Lakpagum Chahi Asigi Oinasu Taranithoi Suba Annual Literary Mid-Cum Prize Distribution Ki Thoram Ngasidagi Academy Asigi Complex Ta Haudokre Numit Humni Chathakadaba Literary Mid-Cum Prize Distribution Haudopagi Thoramda 𝐷𝐸𝐸 Zone 3 Thobal Y Achauba Singh MES na Thoiba Mitunglen Academy Asigi Principal DX Binoy Singh na Thoram Mapu Secretary Ningthauza Manglemba Mangang Vice Principal Samom Subhas Singh Amadi Manipur Lingaki Department of Youth Affairs and Sports ki Youth Officer Tensubom Premlata Devi na Kanaba Mitunglen Singh Oina Saruyaki Academy Asigi Mahairoi Singh na Semzaba Science Model Singh Utpa Amadi Mahairoi Singhi Fazaraba Jagoi Isai Singh na Mapung Oiba Mapung Oina Pangtokiba Thoram Adugi Athoiba Mitunglen gi warol piraduna 𝐷𝐸𝐸 Zone 3 Thobal Y Achaubana Hai Hauziki Matamasi Yamna Competitive Oire Mamangda Jinfa Pubagi Lairik Khutam Adu Oidre Maramasina Angang Singbu Makhongdagi Hauraga Tamliba Mahi Adu Mamuttana Khanghanba Mathautai Ngasigi Mahairoi Aduga Tungina Yumbira Oirakadoriba Mahairoi Singasina Lamdamasigi Tungi Punsi Lepkadoribani Haki Angang singsi magi potential se mase hayeng kari mana mature oirpa matamda school chi thado ga chakhiba matamda kari tawgadagi natraga masi karamba mafamda kari sanaba takpi tambiraga magi skill development mayam ama sagalaga
कनागुंबा आंगांग खरदी अखोइना हेना बीएड तौरपा अदु तौरपा मतमदा खंगी सिनंगाय हदि इंडिविजुअल डिफरेंस लोय लैबने आइगी इसादुना लाइक याम फबा खरना फत्तबा आइगी इसाना लाइक को याम हैबा खरना हैतबा अदो अखोइना लाइक प नत्रगा लाइरिक है नत्रगा माजे अदु तौबुंगा मी हैबकी खंतोकपगी मतमदु नत्रेबा अदुना अखोइना आंगांसिंगदा पीरिबा एजुकेशन से मसी अखोइना येंगदौबने येंगा हयेंग तुंगी मागी पुंसीसी सागतपा ngमनबा अखोइना बुकवाम खतंग ओइरगा हयेंग माइ पाकबा मी अमा ओइगनी हाइबगी मतमदो होगिति नत्रे Pansuba Foundation Dega Mari Lenina Imphal West District ki Kalimai Mandir Manakta Dukan Macha ama Fomduna Thavak Subagi Hainabi Thamlibi Masagi Chahi Marifunitoi Surabi Toksom Prabha Devi ki Dukan Aduda Yena Ba Polam Kaya Kutsina Kre Tengbang Polam Kutsina Baga Mari Lenina Chairman Salin Digital Dr. Fanjobam Lenazit Singh na Haikibada Manipurda May Hum Dagi Thorak liba kanglov ki lana maram oijuna relief camp te ladiba singna masa masa gi mayumda hanjinba ngamdri fawba Stalin Digital gi Foundation Day pangthoklaroi Stalin Digital asi October 30 da miyam gi thabak tawzarakpa chahi 35 mapung faraklabani Foundation Day ga mari lenina Stalin Digital na masagi chahi marifuni thoi surabi ahan asina hauzik fawba thabak subagi hainabi thamduna dukan famliba sidai khoina angamba dukan asida miyamna yona ba haiduna polam kaya khusinna jabani makha tanasu matam matam gi oina miyam gi damak pangba yaba mading pangnabagi damak sem sajari haiki Tangna thokpa laivak thiba thaudok amada lau yeibagi mechinda mioi ama khut yet thangba chapkhibadagi tatkre hariba thaudok aduda soklaba mi adu Thobal district gi manung chanda laiba Hairok part 1 mayai lekai digi Laishram Kiran Singh chai 63 ni hari thaudok thokfam dagi fangba paw gi matung inna thaudok adu Hairok part 3 gi mantri book local da sokliba Kiran Masama ki mechinna lau yei ki hari lau yei ba tangkhai khara chalakpa matamda mechin gi mafam amada charu khara chaptuna thokpa ngamdana lairingaida engine adu muthattana charu lauthokluba yet ki khut yaukibani hari khudakta mechin adu muthatpada yet thangba khut ki saruk punna tatlaga yaukibani hari asokpa adu sees a hospital da laikana khre hari Laima Pokpa Muhindro LM High School Athokpam da Chatharaki Ba School adugi Marirak Suba Academic Model Exhibition cum Arts and Crafts Festive 2025 nga solution kre loishin bagi thoram maduda khangabok kendro gi MLA 𝐶𝐲𝐶𝐞 Okram na thoiba mithunglen LM High School gi School Managing Committee gi President Okram Dhiren Singh na thoram mapu amadi Mizoram Lenga ki Science Graduate Teacher Yumnam Subol Singh na akhanaba mithunglen Singh oina sargyaki athoiba mithunglen gi warolda MLA 𝐶𝐲𝐶𝐞 Okram na hai India asi malem gi oina superpower leiba leivak soiden oirakani haibasi mipum khudingmak ki achetpa thazabani masi leivak asigi naharol singi haithoi singthoiba amadi masing yamba asina oithokpa ngamgadoribani maramasina iramdam asigi tungi punsi lepkadoriba naharol singbu hiram khudingda haithoi singthoina ba honagadabani sports sanare haiduna larikpu laithokpa tawroidabani tongan tongan balambida chatlabasu tangai fadana larik tamgadabani haibo Fam Thamki Thoram adugi sarugama oina tongan tongan ba hiramda makok mathang tarakraba school asigi mahairoi singda manapi duna puning thogotki District Kang Association Jiribamna Sanduna Jiribamgi Babu Parada Laiba Lamlen Community Hall Kam Kangsangda Jiribamgi Kangkut Nipan Amadi Kasar Kangkut Ani Yauna Punna Kangkut Tarana Sarugya Duna Sanariba Ahanba 𝐻𝐸𝐕 Devi Memorial Leimarol Kang Tournament 2025 ki Ngasistana Kiba Final Match da Maitei Inat Thaugaluf MITL na Ichel Club po Panjal Tara Mapanda Maiti Babiduna Maitei Inat Thaugaluf MITL na tournament asigi champion aduga Ichel Club na runner up takre ngasigi match da nongthombam
ꯀꯨꯟꯖꯃꯣꯍꯟ ꯑꯝꯄꯤꯌꯔ ꯀꯦ ꯃꯪꯂꯦꯝꯕꯅ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯅꯥꯎꯄꯤꯁꯛꯁꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯠꯆꯇ MITLꯅ ꯇꯣꯁ ꯉꯝꯗꯨꯅ ꯀꯥꯡ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯀꯥꯡ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯈꯤ ꯑꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯅꯥꯠ ꯊꯧꯒꯜꯂꯨꯞ MITLꯅ ꯏꯆꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯕꯄꯨ ꯄꯥꯟꯖꯜ 18ꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯅꯥꯠ ꯊꯧꯒꯜꯂꯨꯞ MITLꯅ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯔꯟꯅꯔ ꯑꯞ ꯇꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯥꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐲𝐸 ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯡ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ TS ꯃꯪꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯤꯛ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ 𝐿.ꯔꯟꯖꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯣꯅꯔ 𝐻𝐾 ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯠ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯒꯦꯁꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯁꯇ ꯐꯝꯈꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯦꯕꯜ ꯇꯦꯅꯤꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯄꯟ ꯔꯦꯡꯀꯤꯡ ꯇꯦꯕꯜ ꯇꯦꯅꯤꯁ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ 2025 ꯄꯨꯟꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 6ꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ 200 ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯦꯕꯜ ꯇꯦꯅꯤꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯦꯕꯜ ꯇꯦꯅꯤꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 2 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ 19 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯦꯗꯜ 69ꯗ ꯑꯊꯣꯏ ꯑꯍꯦꯟ ꯇꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ngasi nungthil pung 3dagi haukiba tournament asigi haudokpagi thoramda Manipur Lengaki Secretary Youth Affairs and Sports Naurem Pravin 3rd IRB gi coach Commanding Officer Sarangthem Hemanta amadi Thobal District Table Tennis Association gi President Konsam Michael Singna mathangsina thoram gi athoiba mitung thoram mapu amadi akhanaba mitunglen singoina saruyaki Manipur da su October 19dagi hauraga 38 faba police commemoration day asi observe tori adugumba thauna faraba police personnel sing ikai khumnaba utpa oina tournament adu haudringai gi mamangda miyamna minute ani tumina leptuna awabasu phongdoki athoiba mithunglen gi warolda Naurem Pravin IAS na hai Government of India na Ministry of Donor gi makhada North Eastern States sing asida sports hena khumang saukhanana ba thaurang kaya paikhatpa hore masige damak center na high level task force ama semle amadi North East States sing asida karamba masana na hena chanabage amadi karamba masana bu mai pakna semgatpa yagadagi haibadu action plan na chingba semduna yengsinana ba khongthang sing paikatpa hore haba wafum kaya phongdoki tournament asida nupa amasung nupi gi single event taruk punna tarani thoini double event taruk amaga leigani ngasi haudokpa numita sanakiba event singda under girls ki ahanba round da Imphal West ki Bristi Thoksomna Thobalgi Devrani bu strat set ahum Sinoda Thobalgi Leorina Sorana Thobalgi S Lalaibibu set ahum anida Thobalgi Okram Yaifabina Vishnupurgi Marangthem Lanchenbibu strat set ahum Sinoda Maitiba Pikre under 11 boys kida Thobalgi Joysen AK Seltunna Thobalgi AK Inglembabu set ahum anida Thobalgi S Arunna Thobalgi Thongamba Junior bu strat set ahum Sinoda Imphal West ki Yaifaba Thokchomna Vishnupurgi B ngan basar mabu strat set ahum Sinoda aduga Thobalgi Patrick Namairakpamna Thobalgi Khwai Henbabu strat set ahum Sinoda maitiba piduna mathangi round changnakre Zirivam Higher Secondary School gi Sanabungda 48 Battalion CRPF na sinduna Khelo India gi sargama oina Sports Authority of India gi makhada senior category amadi junior category gi punna team 13 ina sargyaduna Zirivam football tournament Zirivam gi SB Prakhar Pandey IPS na chief guest oiduna haudokre ngase tournament haudopagi thoramada VSR Krishna commanding officer 48 Battalion CRPF SS Rohit Kumar Pathak AC Tapan Kumar, Commanding Officer 87 Battalion CRPF, Simi Ramror, Commanding Officer 7 IRB Amadi S. Maniton Singh, President AJSA Nasaruyaki. Ngasi sanaki ba senior category gi opening match da Namdailong Youth Club na Kamranga Khasibu goal ama Sinoda maitiba piki. Hayeng senior category gi ahanba match ayuk pung 8 taba matamda Ramgaizang YC ga Sonapur GPSAB anisuba match
ayuk pung tara taba matamda 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐷𝐸 Club ahum suba match nungthil pung ani taba matamda Sonapur GPSA Ega Namdailong YC amadi Mari suba match na nungthil pung ahum taba matamda Kamranga Muslim YC amadi Lungraizang YC ga sanagani. Arabada pau amo hana pizari. India government na Naga Singh flag amadi constitution sakhangbiu yadre Naga Singh bu minam bire haina NSCN-IM ki luchingba DS Muivana fongdokre. Amova Amuko MSF PDM Amadi Plumpam na Sinduna National Convention on Manipur Merger Issue 1993 buning Sinduna Palantharam Pangthokre. Northeast window na sandok sariba numidangi pau matang asida loizari ming tabiriba singbu amuka hanna 𝐶𝐞𝐰𝐬 khurumjari. Welcome to Uttaranchal. Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Man Engineering Professional Course yauna any subject ta master tobagi khudong chaba pizari tambiningba mahiroi singidamakta course selection documentation English language training visa application mock interview preparation accommodation chingba sparkle gi maikaidigi mateng pizari loinana 100% education loan scholarship facilities part time job assistant gi khudong chaba su pizari hairiba countries sing adudi UK, USA, Ireland, Australia, Russia, Italy, Germany na chingbani akopa marol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau Master to biningba mahiroi singidamakta sparkle iju service na abroad ta master to ba yabagi khudong chaba pizari Management Engineering Professional Course yauna
any subject master tobagi khudong chaba pizari tambiningba mahiroi singidamakta course selection documentation English language training visa application mock interview preparation accommodation chingba sparkle gi maikaidigi mateng pizari loinana 100% education loan scholarship facilities part-time job assistant gi khudong chaba su pizari hairiba countries sing adudi UK, USA, Ireland, Australia, Russia, Italy, Germany na chingbani akopa marol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau Master Tobining ba mahiroi singidamakta Sparkle Iju service na abroad ta master